mwumva yuko imitima yacu inezerewe. Twongeye gushimira kandi by'umwihariko abaduteye intege kugira ngo kino gikorwa kibe, ko twebwe ntitwabona ko byoshoboka, ariko hari umwe yaduteye intege aravuga ngo uko biri kose birashoboka, tera intambwe imwe gusa. Uwo muntu yofasha agahaguruka mukafasha mukamukomera amashyi menshi cyane. Nongeye guhura n'undi mukobwa w'intwarikazi, nawe ndagomba kumushimira. Fanny Lavine ashobora gutanga ikirere. Ndamushimiye cyane, muraza kumenya impamvu ndamushimiye. Na bikorwa byinshi twakoranye, ariko ndamushimiye ko yabaye twiyo nziza, kuko hari uwo namenye biciye kuri we. Ndamushimiye, nawe ari mu bakinnyi mfana cyane. Nareba filime ziwe nkumva nifuje guhura nawe, mu nyuma twarahuye kuko nyine nari nzi icyo ashaka, naramwegereye turaganira, nyine mba hagufi yiwe, kandi kuri uko kuba hagufi yiwe hari icyo narose. Warakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Warakoze kunyemerera tukaganira, kemera ko mba hagufi yawe. I love you. Ahora y'Imana bane namwe, jeko ndatomboye cyane. Sinumva ukuntu yanyiyumviriye nyene, uretse ko Mimi turabana n'umuntu tuganira cyane, tuganurana ibintu. Hariho uruhande rumwe tumeze nk'amahasa ku bijyanye nyene, rero ari igihe rero bishika tukaganira, umwe ati none wiyumva gute, gusa sinzi yuko nyine biha agaciro nkaka. Imana imumugisha kandi ndabwira ati courage, félicitations kuri iki gikorwa. Ibisigaye ubandanye cyane, biguca intege bizaba byinshi, ariko dukomere. Ndazi ko ukwizera kwawe kuri mu Mana, kandi Imana ntiyigera inanirwa. Ibandanye gusiga amavuta cyane. I love you. Hidden talent. Solo. Liberty ndi umufana wewe. Mana w'ijuru mwamugisha, urabizi. You are my brother. Murakoze bishimye. Riva narifuza kumubona kera. Natangiye kumubona turiko turashutinga indirimbo ya Sabasi. Umunsi narishimye cyane mu mutima, hanyuma twongera guhura nyine mu bikorwa, ariko wumve ngo umufana wawe. Imana w'ijuru iguhe umugisha, kandi kubona uno munsi waje kushigikira nari umufana wawe, mufashe dukomera amashyi menshi Imana. Mu by'ukuri abasitari nk'aba biragoye kugira ngo ushobore kuronka icyo ubaha, ariko ako nabaye kose mu gashime. Ndi muto ariko kavuye ku mutima, nibwo ushika muri ukagatahura nta kibazo, ariko wumve ko umutima wanje uzirikane neza yanyu. Muri ababyeyi, muri akarorero keza. Imana w'ijuru ibamugishe. Yesu nashimwe. Ko mutwenze mukijijwe none. Ego, reka ndamushimire Mimi kubona natwe atashobora kutwibagira. Hama
ku izina rya Bosinebu turamuterera 100. Mutama warakoze cyane. Baramusabye ngo nze gukina film, sinabona ko byakunda, ariko urambwira ngo ngiye gukora uko nshoboye kose ndabigukorera. Warabikoze, niyo mpamvu nzirikana ineza yawe, ndakubwira ngo warakoze cyane, Imana iguhe umugisha, uragarura byari bikora. Nahora numva abasitari bitwa AKA Jesani bwaronke AKA, ariko kuva muri no minsi narose AKA sigaye nitwa Very Noir AKA Amasayi. Ndamushimiye cyane. Hari igihe umuntu akora icyiza akabona kweri ko yakoze, nta n'ibintu birenze namukoreye, kuko nabona akoreye ibirenze ayituye nabi, ariko uyu minsi yose ahantu hose yamashimye.
bwawe bushigwa hejuru. Turagushimiye cyane mwami Yesu Kristo ko watugiriye neza ukaduha uyu munsi. Izina ryawe nirishigwa hejuru. Tuguhaye ikaze n'ikaribu ushobore kubana natwe muri ibi birori. N'abari twebwe ariko izina ryawe ryo rishigwa hejuru ibihe byose. Kubwa Kristo umucunguzi wacu. Amen. Banyakubahwa mwese mukoraniye ngaha mu byubahiro byanyu. Banyakubahwa bakinyi b'amareresi mukoraniye ngaha. Banyakubahwa abavyeyi banje. Banyakubahwa umwe wese mu cyubahiro Imana yamuhaye. Tugira amahoro. Tugira amahoro, ubumwe n'iterambere muri filime Ndundi. Imbere ya byose tubanje gushimira Imana wo mu ijuru yaduhaye no munsi, kuko twebwe twari kubipanga nk'abana b'abantu ariko bikanga. Rero kubona byashobotse, Imana wo mu ijuru ihabwa icubahiro. Mumufashe tuyikomere amashyi menshi cyane. Nongeye gushimira umwe wese yagize icyo akora kugira ngo kino gikorwa kibe. Umwe wese muco yakoze, abadutijije amarokesheni, abaduterereye, umwe wese muco yakoze turamushimiye cyane. Imana mu ijuru imuhe umugisha. Mu by'ukuri kino gikorwa ni ko kitoroshe, gisaba ubwitange, umwanya ndetse n'uburyo bwinshi, ariko Imana mu ijuru yabidushoboje tukabikora. Novuga ngo ihabwe icubahiro kuko twebwe ntacyo twari gushobora, ariko yo yabikoze icubahiro rikomeze kubicaho ibihe byose. Igikorwa nkuko nariko ndabivuga niko gisaba ndetse n'uburyo bwinshi. Niyo mpamvu twaje ngaha kugira ngo dushobore gushyira ku mugaragaro ireresi yacu twise ibibero by'umuvyeyi, ifise intumbero yo gukundisha abarundi Burundi, kandi turizera neza tudakekeranya ko hamwe yoshika kure tuzogera ku ntumbero twihaye. Ibyo byose tuzobishobozwa n'Imana hamwe namwe bwe mwese mukoraniye ngaha, tugira ko tubasaba ngo umwe wese muco ashoboye mudushigikire, kuko nitwifuza ko bino bikorwa byorangirira ngaha. Imana ibidufasha namwe bwe mukabidufasha, twifuza yuko byobandanya. Turashimiye cyane abatwitangiye imbere, abatweretse akarorero keza, kuko baravuze ngo umukuru ahora akeneye mukuru kugira ngo ashobore kujabuka umugezi uteye amakenga. Kugira ngo kino kiba kigere ngaha, hari abadufashije, hari abadufashije mu byiyumviro, badufasha mu buryo, abo nabo turabashimiye cyane. Turashimiye cyane amamedia ari ngaha, kuko iyo ataba mwebwe ibikorwa byacu ntibyoshika kure. Turabashimiye cyane bivuye ku mutima yacu. Turashimiye cyane abakinyi twakinanye, mu by'ukuri baritanze cyane. Turabashimiye cyane, ubwitange bwanyu si ubw'ubusa. Nimutacika intege, imbere yanyu ni heza. Turashimiye cyane abaje kudushigikira. Mu by'ukuri mwahevye umwanya wanyu muratwigorera
muratwitaba, ntidufise ukuntu twabashimira, ariko mwumva yuko imitima yacu inezerewe ku bwanyu. Ntitwatanze twirorera, twarabahamagaye namwe muratwitaba. Turabashimiye cyane, turashimiye cyane. Hari bamwe bagiye badufasha bibaye ngombwa ko tuvuga mu mazina. Harimwe badutije amabiro bari ngaha. Monsieur Azarias ari hano, ndamushimiye cyane. Hari umuryango wadufashije udutiza inzu dukoreramo, turamushimiye cyane kuko hari nabo twagiye baratwankira. Rero kubona barabitwemereye turabashimiye cyane. Munize amashyi, dukomere amashyi abo bantu. Turashimiye cyane uburongozi bukuru bw'igihugu cyacu, kuko iyo tutadufise umutekano ukwiye ntacyo tuba dukora. Turabashimiye cyane. Mwebwe mwese turabashimiye bivuye ku mitima yacu. Mwumva yuko imitima yacu inezerewe. Twongeye gushimira kandi by'umwihariko abaduteye intege kugira ngo kino gikorwa kibe, kuko twebwe ntitwabona ko byoshoboka, ariko hari umwe yaduteye intege aravuga ngo uko biri kose birashoboka, tera intambwe imwe gusa. Uwo muntu yofasha agahaguruka mukamfasha mukamukomera amashyi menshi cyane. Iradukunda Honorine nimba ari ngaha, nahaguruke tumukomera amashyi menshi. Ni umukobwa w'intwari cyane, bibaye ngombwa ko ndabivuga, kuko iyo atabawe yagiye aradutera intege, sinibaza ko byari gushoboka. Hambavu ibyo byose ndangije ndabashimira cyane ku byo mwakoze byose, kuza kubana natwe, kuza kudushigikira. Data wo mu ijuru abambera umugisha cyane. Ndabakunda cyane, murabizi. Umwe wese yaje ngaha yumva yuko ndamukunda. Na mama wanje yaje hano kunshigikira, yova hasi tukamukomera amashyi nawe. Twongeye kubaha akaze rero ngo muze ko mukomeze kubana natwe, mukomeze mudushigikire. Umwe wese mutashoboye tubahaye ikaze. By'umwihariko rero duciye ku mayange, hari abantu twifuje gushimira mu kubaha impano. Abantu bafise impano bozegereza. Nizi jambo rivuga ngo shimira umuntu agihari, kandi iyo wibagiye wavuye ntushobora kumenya niyo uri kuraje. Hari abantu nifuje gushimira cyane, by'umwihariko abatumye ushobora kwinjira muri no industry ya film, abagiye bambera akaroro keza, abo nagenda mfana nifuza guhura nabo ariko ntibyashoboka. Jewe nabona ko bidashoboka, ariko birangira Imana ibikoze. Abantu ndagomba kubashimira by'umwihariko kugira ngo numve umutima wanje ushoboye gutekana. Uwa mbere shimira, sinzi uko nza kubashobora, ni benshi, muraza kutwihanganira. Ndashimira Abel Ndowayo,
ahaguruke bishobotse bazane impano yiwe. Amashyi menshi cyane kuri Abel Nduwaye. Mutama warakoze cyane. Baragusabye ngo nze gukina filime, sinabona ko byakunda, ariko urambwira ngo ngiye gukora uko nshoboye kose ndabigukorera. Warabikoze, niyo mpamvu nzirikana ineza yawe, ndakubwiye ngo warakoze cyane, Imana iguhe umugisha, uragarura byari bikora. Nahora numva abasitari bitwa AKA Jesana bwaronke AKA, ariko kuva muri no minsi narose AKA sigaye nitwa Abel Nduwaye AKA Amasayi. Ndamushimiye cyane. Hari igihe umuntu akora icyiza akabona kweri ko yakoze, nta n'ibintu birenze namukoreye, kuko nabona akoreye ibirenze anyituye nabi, ariko uyu minsi yose ahantu hose yamashimwe bari guheza cyane. Ducungoje umwanya umwete, amaze kunshikana muri industry ya film, ndagomba gushimira uwundi muntu wa mbere yanyakiriye nje imbere ya kamera bwa mbere, King Sabas. Ndagomba kumushimira, ntihagishika nateraza yacerewe, ufite gift yiwe nayizane. Ndamushimiye cyane, niryo rya mbere nagiye muri filime yonje imbere ya kamera, yambereye umuntu mwiza cyane. Sabasi mubona n'umukozi w'Imana, ni intwari, wabaye twiyo nziza, ndagushimiye. Mwana mwijuru kumugisha, nari ngiye kujya ariko ndabihebye, warakoze. Imana ishimwe cyane. Ndababwije mwese amahoro y'Imana abane namwe. Hanyuma ndanezerewe uno munsi kwiteka Imana yateye uno mushiki wacu yihaye. Nukuri ni umuntu w'umwete mwinshi cyane mu bikorwa, kandi umwete wiwe urabona yuko umushikanye ku kintu gikomeye. Ico no kwifuriza no kubandanya gutera imbere, no kubandanya ukora ibishika kure, kandi Imana mu ijuru nizotuma bikunda. Murakoze. Hagaza kongera kuri igikorwa, ni igikorwa cyo gushima. Haleluya. Binjiye mu mwuka. Amen. Haleluya. Numva shaka gutera haleluya. Twase ko nifata. Haleluya. Mejeje guhura na Sabasi, nongeye guhura n'undi mukobwa w'intwarikazi, nawe ndagomba kumushimira. Fanny Lavina ashobora gutanga ikirere. Ndamushimiye cyane. Muraza kumenya impamvu ndamushimiye. Na bikorwa byinshi twakoranye, ariko ndamushimiye ko yabaye twiyo nziza.
kuko hari uwo namenye biciye kuri we, ndamushimiye nawe ari mu bakinnyi mfana cyane. Nareba filime ziwe nkumva nifuje guhura nawe, mu nyuma twarahuye kuko nyine nari nzi icyo ashaka, naramwegereye turaganira, nyine mba hagufi yiwe, kandi kuri uko kuba hagufi yiwe hari icyo narose. Warakoze cyane, Imana iguhe umugisha, warakoze kunyemerera tukaganira, kemera ko mba hagufi yawe. I love you. Ahora y'Imana bane namwe, jeko ndatunguwe cyane, sinumva ukuntu yanyiyumviriye nyene, uretse ko Mimi ni umuntu tuganira cyane, tuganurana ibintu. Hariho uruhande rumwe tumeze nk'amahasa ku bijyanye nyine, rero hari igihe rero bishika tukaganira umwe ati none wiyumva gute, gusa sinzi yuko nyine biha agaciro nk'aka. Imana imumugisha kandi ndabwira ati courage, félicitations kuri iki gikorwa, ibisigaye ubandanye cyane, biguca intege bizoba byinshi, ariko ukomere. Ndazi ko ukwizera kwawe kuri mu Mana, kandi Imana ntiyigera inanirwa, ibandanye gusiga amavuta cyane. Murakoze cyane, muze muratanga amashyi, ni byiza kandi ndazi ko nawe muryohewe. Nari navuze ngo ndaza kwimanza kamwe byasi, ngomba kuba jewe muri uno mwanya. Haleluya. Mubona tugeze muri uno mwanya, tugeze hano tugeze, hari abifisemo uruhare, hari abatumye Mimi Mireille amera uko ameze. Abo nabo ndavuga ngo n'ababyeyi banje muri filime, kandi barizi sipa, kandi abahagurutse bo nyine bizane, nibahaguruke baze, barabizi. Uzi ko ari umubyeyi wa Mimi muri filime, azi ko nama ndamubwira ko ari umubyeyi, nahaguruke nibizane. Amashyi menshi 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 cyane. Ababyeyi beza ndabashimiye cyane, mwarakoze kundera, mwarakoze kuntoza, ndabashimiye cyane. Murabizi ko ibihe byose mpora ndabashimira, kuko nzirikana neza mwangiriye. Ni kenshi cyane nabagoye, ariko muranyihanganira. Mwarakoze, ndabashimiye cyane kuri buri kimwe cyose mwakoze kuri jewe. Mwarakoze kundera, n'ubu mukomeze mundere, naho ndashika. Ndacyakeneye impanuro zanyu, ndacyakeneye gutozwa, kandi nta mpamwe ndashika, usibye ko abagize ndashima, ariko kandi umubyeyi ahora akenewe ibihe byose. Ni gato nabateguriye, ariko sinoshobora kubakorera ikintu mvuge ngo ndishyuye ibyo mwankoreye, oya. Ahubwo iyi ni sembole yo kuvuga yuko ibyo mwakoze n'ibyo muzokora biri mu mutima wanje, kandi igihe cyose mpora ndabyibuka, hama nkahora ndabibashimira. Imana mu ijuru ibahe umugisha.
hari abantu nifuza kubona havuga ibasi Imana yafasha ngahura bano bantu. Kwibuka ni vyiza no kwibuka iyo wavuye ni vyiza. Ndashimira cyane abakinyi ba filime Ndundi mwambereye icyitegererezo ciza, nimwe mwatumye nkunda bino bintu. Rero kugira ngo ducunguze umwanya umwete ndagomba kubahamagara abashike hano kugira ngo umwanya wacu tuwutware neza. Ndagomba guhamagara mukuru wanje Grace ahaguruke, Liberty ahaguruke, Riva ahaguruke, na Mugisha nimba yaje ahaguruke. Aruvera ntibyakunze kaza, gift yo turayibika. Abo bakinyi bafasha bagahaguruka kwihuse. Amashi menshi kubagira bizo murakunda, murakomera amashi, murakomera amashi menshi. Riva, Grace, hidden talent. Liberty ndi umufana wewe. Mana w'ijuru mwamugisha, urabizi. You are my brother. Murakoze. Urakoze bishimye. Riva narifuza kumubona kera. Natangiye kumubona turiko turashutinga indirimbo ya Sabasi. Umunsi narishimye cyane mu mutima, hanyuma twongera guhura nyine mu bikorwa, ariko wumve ngo ndi umufana wawe. Imana w'ijuru bw'umugisha, kandi kubona uno munsi waje kushigikira nari umufana wawe, mufashe dukomera amashyi menshi Imana. Mu by'ukuri abasitari nk'aba biragogira ngo ushobore kuronka icyo ubaha, ariko ako nabaye kose mu gashime. Ndi muto ariko kavuye ku mutima, nibwo ushika muri ukagatahura nta kibazo, ariko wumve ko umutima wanje uzirikane neza yanyu. Muri abavyeyi, muri akarorero keza. Imana wo mw'ijuru bamugisha. Yesu nashimwe. Ko mutwenze mukijijwe none. Ego, reka ndamushimire Mimi kubona natwe atashobora kutwibagira. Hama ku izina rya Kosinebu turamuterera 100,000. Banterera 100,000 ku izina rya Kosinebu. Amashyi menshi kuri Kosinebu. Sinzi ko Grace yaje, niba ataje nta kibazo, gift yo turayibika. Abari hariya banyibutse umutwe wamaze kuruha. Omnera Mutoni niba ari ngaha yovyaguruka, birashoboka kuba yafatiriwe. Mugisha nawe ashobora kuba yafatiriwe. Hambavu y'ivyo vyose ndagomba gushimira abavyeyi banje, ariko imbere y'uko abavyeyi banje bahaguruka, hari undi muntu nifuza guhura nawe yambereye akaroro keza, yagiye amfasha mu bintu byinshi mu kumpromotinga. Renine Mana ariyo ahaguruke ndamushimira. Reka ndababwire Renine yari Kigali, yemeye kuza i Kigali kugira ngo aze kunshigikira. Yagiye kuwa gatanu akaba adahutse uno munsi. Amashyi menshi cyane. Imana w'ijuru bw'umugisha, urakomeza uko. Sinzi ko
Sami yashoboye kuza. Sami ashobora kuba yafatiriwe, ariko gift zabo turazibika, murazi ko ibikorwa bari byinshi. Ndagomba gushimira uwundi muntu kandi uko ngiye kumushimira abyakira uko. Ndibuka